Теб съм те виждал. С крака, да. И какво, как си ти? Ама ти беше май с патерица по-рано. Да, крака ме прави. Слава на Бога. Значи, твой крак вече върви, я да го видим. Да, и от тогава нямам проблеми. То кога беше? Миналата година ли? По-миналата година. Я движи да видим. Диги. Така и така го дигай. Така. Значи беше изцелен кръка. Сега какво искаш? No puedo pisar recto sin la bota. Entonces no puedes. Tienes dolor. En el nombre de Jesucristo, oramos por tu sanidad. Toda enfermedad fuera de tus huesos, de tus articulaciones, Така мога. Нищо, разходи се. Чай сега нещо ще стане. Конфе. Върви натам, върни се, защото ще видиш, че ще има промяна. Разбираш? Ние не се молим на празно. Какво? Какво чувстваш? Здраво. Чувстваш здраво? Кажи го на испански. Diferente. Ay, anda. Te sientes diferente porque Dios te está sanando. Pero Dios te está sanando cuando te mueves. Vuélvete. Vuélvete. ¿Chustas óganle? ¿Sientes fuego? ¿Dónde está el fuego? Ya sentamos. En el nombre de Jesús, que espíritu de enfermedad sale fuera. Recuperación, restauración, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Diga en español. Raro, no sé. Raro. Levántate y anda. Nuestro Dios sana. ¿Tú podías hacerlo antes, ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Podías? Antes andaba así. Ay, espérate que me... Mira qué está haciendo. Mira qué está haciendo. Gloria a Dios. Y todo. Una cosa grande. Tiene que estar un mes más, Ahora. Un mes. Ya mueve para ver. Я го кажи пак. Какво казваш? Не е могла да, като го изчупила, не е могла да го държи така, а сега, комо е сас? Изправени си? Да. Беше накриво ли? Изкривен навътре. Кажи го на испански. Antes Estaba torcido, Значи преди е бил no podía pisar y no podía doblar nada. Я го изправи. Така. Я го... Ahora te duele? No. No te duele? Gloria a Dios. Преди крака е бил навънка, сега се е изправил. Значи, кажи го на испански, преди крака е бил навънка. Antes el pie estaba torcido, estaba para un lado y ahora lo siento normal, bien. ¿Y tú qué puedes decir en español? Lo he dicho bien, estaba torcido ante su pie y ahora se ha enderezado. Ahora está recto y puede andar mejor. Y no la duela. Y no le duele. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús.